Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Liderova podcasta. S nama je danas Ivan Šarić. Ivane, dobro nam došao u goste. Hvala na pozivu. Mislim da za tebe prevelika introdukcija nije ni potrebna, s obzirom da to ti inače radiš s mikrofonom i to puno bolje od nas većine, ali volio bi se vratiti na početak. Ti si ipak zadarsko dijete, ali uvijek voliš reći da te Zadar odgojio, a Rijeka preporodila. Je. Moja mama je iz Rijeke, znači moja drugi dio familije iz Rijeke i dosta smo tamo često boravili, mislim, 2 godišnje kod baki i djeda, I kad se stvorila prilika za studiranje, kad sam otišao u Rijeku, onda pošto sam tamo živio 7 godina i studirao slično, toliko godina, i nekako sam odrastao u Rijeci, odnosno do 18. godine način na koji si odrastao, prijatelji s kojima se bio i ta cijela zadarska kultura te nekako stvorila, a onda u nekim formativnim godinama kad sam bio znači, od 18. do 20. recimo 5. tu sam bio u Rijeci i tu me tako reći nekako odgojila, tako bi rekao, tu sam nekako mentalno se probio. Kad si skužio, to jest kad si zavolio stand-up komediju? Jesi od starta znao da se s tim želiš baviti? Jer mogu reći za tebe da si ima stvarno raznoliku karijeru. Ti se sa raznim stvarima baviš se i dan danas, ali evo taj neki početak Ivana Šarića. Pa zanimljivo, da, uvijek me pitaju kao jesi znao da ćeš to. Mislim, ja nisam znao da takva forma postoji do recimo nekih 2004. 2005. godine, 2006. ili tako nešto. Ne znam više, davno je to bilo. Ispričao sam tu priču milion puta, uglavnom dobio sam jedan DVD izgrebani od mog prijatelja na kojem je bio Robbie Williams live on Broadway i kad sam to pogledao, to je prvi moj susret tako bio s tim i nisam mogu vjerovati da čovjek sam na pozornici par čaša, odnosno par boca vode i da može 1:55 mu je trajao stand-up. Ja sam bio iznad sebe i u tom trenutku sam ja počeo istraživati što je onda, pošto to bio početak interneta pa nije bilo toliko skidanja, odnosno skidao se preko nekih torrenta, ali to je bilo jako sporo, na faksu je to bilo zabranjeno, odnosno mogu si nekako, ali nije to bilo to. Onda sam čak naručivao preko njuškala onaj Spindle CD-eve, znam da sam iz Slavonskog Broda za 200 kuna kupio jako puno, neko je to bio napržio. I onda sam gledao i onda sam skužio da ima i boljih, ima i gorih, meni su neke ideje moje počele padati na pamet, ako crnci pričaju o svom hudu, ako ovi pričaju o svojoj majci, kako bi ja pričao, kako bi ja rekao to sa babom u Dalmaciji, tako da stvorio sam nešto, odnosno htio sam to probati i onda 2006. su me pozvali, pošto sam dao jedan intervju, ja mislim tad za Net.hr. Koji je bio povod intervjua? Radio sam za MTV i onda su me, bio sam voditelj na MTV i onda imam neki obični intervju i onda su me pitali što bi ti probao u životu, još nisi. Napisao ja bi volio stand-up, ima čak nešto pripremljeno. Onda me neka ekipa zvala jer je to pročitala, nastupio sam u Bugalu, to je bilo 20 minuta i fenomenalno je prošlo. Znam da kad sam se sišao s pozornice, sam rekao ja želim ovo raditi do kraja života. I tako je nekako organski krenulo. Znači, čuli su za mene neki drugi ljudi, pa u Sloveniji, pa su me ovi zvali, pa su me ovi opet zvali i pošto sam ja htio kod normalnih Hrvata imati svoju firmu, možda čak neku marketinšku, pa raditi ovo, raditi ono. Svi biznisi koje sam probao su... uvijek sam financirao od stand-upa, znači uzmeš 100 eura tu, uzmeš 200 tu, uzmeš 50 tu, uzmeš 20 eura tu i uvijek bi financirao. Onda u jednom trenutku sam rekao čekaj malo, pa ovo nema smisla da od ovog što zarađujem stavljam ovdje što propada, idem se baviti samo ovim. I onda je iz toga izašlo i to, pa smo zvali na televiziju zbog toga, uglavnom otvarali su se prilike. Nekako je dosta organski to sve išlo. Što se tiče samog stand-upa, ja mislim da je Joe Rogan, bar sam nedavno gledao, isto je bio neki short ili cijela epizoda podcasta, gdje je zapravo rekao ono što je meni bilo zanimljivo, a to je da stand-up komičar po prirodi ne treba biti smiješan kad dođe na pozornicu, nego treba imati jako zanimljivu priču. Koji je tvoj stav o tome? Kako stand-up komičar postane dobar stand-up komičar? Ovo je... Cijenim Rogana, ali ovako, ima toliko stilova, ovaj ima obzervacijski stil, ovaj nekako ljut, ovaj ide na vladu, ovaj ima apstraktni stil, jako velike su razlike, tako da stvarno, ja mislim da sve ovisi do publici. Ljudi uvijek nekako stand-up stavljaju u kutiju, ja im volim objasniti ovako, to je ko glazba, ko da glazbenika pitaš kako vi svirate, kako bi vi počeli, znači imaš rock and roll, imaš rap, imaš rave, imaš DJ-eve, to je sve nekako glazba, imaš klasiku, tako da sve zavisi do publike. Ja se nekako vodim s time, kad gledam i strane kolege i domaće kolege, ako ti možeš napuniti dvoranu, ako ti možeš nasmijati tu dvoranu i ako će ti se opet ljudi vratiti, ti si uspješan. Dakle, bez obzira da li ja tvoj stil humora volim ili ne volim,
ti radiš, ti očito nešto dobro radiš, tako da ne znam to da li on treba biti smiješan, ali ne smiješan, ne bi ulazio u to. Neko stvarno voli energetski izlaziti van, neko voli kratke fore, neko voli biti čudan, sve se nekako vrti oko toga jel tebi ljudi dolaze, jel ti imaš krcat u turneju ili ne. Da, jasno. Da, meni je to uvijek od Joe Rogana ipak pokupiš najviše tog materijala s obzirom da i on ima podcast. Na druge se samo mogu smijati. To je ono što hoću reći. Kako se boriš s tremom? Duško Ćurlić mi je dao zanimljivu perspektivu. Točnije kaže da koliko god godina radio taj posao, kad se upali ta crvena svjetla da je to. Strašno. Ne, to je strašno. Ovako, prvo par stvari. Što se tiče treme, znači nikad ne prolazi. Nikad. Ima ti nastup za 10 ljudi, ima ti za 50 ljudi, uvijek je ista. I znači, pozdrav Dušku, apsolutno se razumiju, radili smo par puta zajedno, on je isto tremaroš koji ja. Problem je, odnosno, nije problem, nego je snaga je u tome što ta neka mentalna priprema 3-4 minute prije nastupa, bilo to televizijskog, radijskog ili podcasta ili bilo čega, ti se nekako dovedeš u red i ako imaš tu moć da kad se upali, kad kreneš, onda te pusti. Onda recimo možeš ići. U stand-upu je to baš to. Čim dobiješ prvi smijeh, znači prije toga backstage komičarski je najtužnije, najdepresivnije mjesto. Znači niko s nikim ne priča, svi gledaju neke papire, ovaj puši tamo u kutu, ovaj nešto ponavlja uz ide. Tako da to je grozno mjesto, ali ti kad izađeš van na stage, čim kažeš dobar dan, odmah nekako taj adrenalin, dobiješ prvi smijeh i onda ploviš. Znači nije u backstage-u da se bacaju najbolje fore. Strašno. To je strašno. Znači, komičarski backstage je dobar jedino kad recimo prođe predstava ili festival, zavisi gdje si, onda je super. Ali prije toga uvijek je jedan ili dva, ako ovaj nastupa, ovaj sljedeći je u panici, pa onda ovaj sljedeći iza njega je u panici isto zato što ovaj tek sad ide, pa će pa gleda, pa 5 minuta je produžio, to znači da će ja doći za 15 minuta, pa kako, pa što ću, pa možda mi ovo nije, što bi ti napravio, to je baš... Nije ugodno mjesto, ali opet nama zabavno. Kažu da u životu svako od nas dobije barem jednu priliku za taj big break, za nekakav karijerni uzlet. Neki kažu da je to 6 prilika, svako ima neku svoju filozofiju i mantru. Kako ti to tumačiš u svom životu? Možeš li se sjetiti specifičnih primjera koji su tebi dali šanse da postaneš bolji u svom poslu i da dobiješ prilike koje možda prosječna osoba neće dobiti? Da. Ovako, prvo, ono što trebam... Moja vodilja oko svega toga je bilo ovako. Svaki nastup je bitan, zato što ako recimo nastupaš za 50 ljudi i ako ti nasmiješ 50 ljudi, sutra će tih 50 ljudi reći prijateljima da je bilo super. Što znači da recimo sutra će 80 ljudi misli da si ti super. Ako nije dobar nastup za 50 ljudi, sutra će 200 ljudi govoriti da si grozan. Tako da, meni je uvijek bilo da svaki nastup je bitan zato što mi jedna prilika otvara 3 prilike i onda mogu izabrati koji ću. Hoću ovo. I onda idem tu i onda mi to još otvara 3 prilike. A što se tiče tih nekih milestonova, sigurno su bili, na primjer, prvi solo komičar koji je napunio Lisinski, prije toga je bio Kerempuh rasprodan, ja mislim, u 3 dana, što je isto bilo stand-up pokazali što to se prije nije događalo. Ne mislim da je to bilo 2014. 15. 16. Neki televizijski projekti gdje su me ljudi mogli skužiti kao aha, dobro, ajmo ga vidjeti u tim nekim većim dvoranama, tako da imaš te neke breakove koje u biti je lijepo iskoristiti, ali ne misliti na njih, sad će se nešto veliko promijeniti. Jer ako imaš neki veliki cilj, na primjer Dom sportova, ili čak Lisinski, evo recimo, moja priča sa Lisinskim, svaki put kad bi se vraćao recimo s Gaži ili Splita, Zadra ili tako nešto, onda bi me producent vozio i onda bi prošli pored Lisinskog kad bi ušli u Zagreb. Svaki put sam ga gledao i govorio, neću sad psovat, ali kao tebe ću sljedeće godine mater. Tebe ću sljedeće godine. I onda se to dogodilo i kad je došao taj prvi, bio je veliki pritisak, super je prošlo, hvala Bogu, ali znam da sutra dan, kad sam sjeo u auto, vozio sam MC majku na kolodvor i znam da kad sam joj ostavio da sam rekao, a što sad? Znaš, kao, imao sam tu neku veliku zvijer za ubit i kad sam ju ubio, baš sam bio kao, a šta sad? Sad si moram smisliti nekog novog neprijatelja, neku novu zvijer. I onda pokušaš, nakon nekog vremena kad imaš te neke velike, tipa i Dom sportova je bio isto jedna velika zvijer i nakon toga sam skužio da stvarno je nebitno, nego bitno je nastupati, bez obzira mali, veliki, srednji, bilo što prostori. Drago mi je da sam to napravio, ali samo postoje nastupi, ne postoje veliki te neki milestonovi. Mislim, ako briješ na njih, gadno će ti biti kad ti se ostvari.
Što je za tebe uspjeh bio prije 15 godina, što je za tebe uspjeh danas? Ovo su ta životna pitanja, da vidim. Prije 15 godina je sigurno bilo slično koji sad. Možda je sad samo promijenjeno na malo zdravije. Prije 15 godina je uspjeh bio, znači, nastupati, baviti se time, napraviti karijeru od toga i živjeti od toga. A danas je slično, samo sam dodao i ostati mentalno zdrav, ostati nekako work-life balance da ti je tu, pokušati biti blag prema sebi ako ti neke stvari ne idu i razumjeti da postoje periodi kad si vruć, kad si malo hladan, u smislu čak godine i kroz godine neki periodi i da je super u biti imati neke breakove. Prije je to bilo kao ne, grabit. Sad sam shvatio da kao, ok, ovo je maraton, ovo nije sprint. Da, to je vjerojatno dosta utješno za nas mlađe koji smo tek sad u nekakvim počecima karijere, jer se nama svaki taj korak čini kao da ga ne smijemo preskočiti, kao da svaku stvar moramo napraviti, mislim, apsolutno svaku stvar trebaš napraviti najbolje, ali danas su motivi drugačiji. Danas se dosta tog gura da mora biti sve, da mora biti odmah, danas bi svi htjeli biti milijarderi preko noći, a kako to komentiraš? Pa imao sam isti takav stav, tako da ću ti reći iz iskustva, postati milijarder ili milijunaš preko noći, to se rijetkima događa i to je nešto slično kao sa kladionicom. Uvijek čuješ na lotu ili na kladionici kad je neko super listić pogodio, ali nikad nećeš za onih 10 po 10 eura ili ono što je recimo propalo, što je neko uložio jako puno. Tako da, pročitam jednu super stvar, everybody cares about your success story when you succeed, ne do tad. Milijuni preko noći ne postoje. Ok, nekome se dogodi, ali to ne postoji. Organski rast stvarno postoji gdje ti imaš taj period od 20. do 30. godine, ti probavaš svašta, gdje se trudiš, radiš, gdje si energičan, kreativan i spojen doslovno sa svijesti mladih ljudi s internetom, gdje to možeš iskoristiti, gdje ćeš napraviti nešto jeftinije, brže i bolje nego neka firma čak koja je troma, ima 50, 60 ili 10.000 zaposlenih, ti ih možeš preskočiti zato što imaš kako možeš sa malim budžetom, slobodno uđite, sa malim budžetom napraviti nešto veliko. Tako da to treba iskoristiti. Isto tako iskoristit ćete, odnosno to je super imati nekog mentora od 35, 40, 50 godina koji recimo već neke poslovne cakice zna, a ti bi griješio i radio iste stvari što je on ili što smo mi svi radili s 28, 25, 29. Sljedeća stvar koju recimo bi sigurno savjetom samom sebi s 28 je neke stvari što si mislio, 90% stvari što si mislio da su ti bitne, odnosno ovo se mora odraditi jer je ovo jako bitno što će mi ovo, danas ih se ne sjećam. A kako onda znamo koje su te bitne stvari? Meni se danas, i vjerujem da puno drugih, sve nam se čini jako bitnim. Jer uvijek se vodiš time, možda je baš ako se na ovom pojavim ili ako ovo dobro odradim ili ako za ovu osobu napravim ovako dobar posao, to će mi otvoriti život o kojem sam sanjao. Da. To ima jedna posebna isto i filozofija koja govori kao da si jednu odluku udaljen od svog dream life. Kako je to u biti grozno što vam prodaju? Kao, to je taj fear of missing out. Samo jedna stvar te dijeli i to je u biti mentalno grozno jer misliš da to što nisi otišao ili to što nisi napravio, to je na psihu strašno. Mislim, ne dijelite jedna stvar, evo ja ću odmah reći, ne dijelite puno stvari. I osim što te dijeli puno stvari, dijelite i onaj faktor sreće. I tu ne mislim na faktor sreće, neko će te vidjeti na benzinskoj pumpi kod Tony Braxton pa će te otkriti i onda ćeš pjevat. Nego faktor sreće, sad ćeš izaći iz ovog Sky Towera i auto te neće pokupiti. Znači, ima tu jako puno faktora sreće što jednostavno radiš i čekaš da se dogodi. A sad, samo biti konstantan, konkretan i dogodit će se. Mislim, mora se dogoditi. Ako radiš, ok, mora se dogoditi. Evo, to je ono što sam ja naučio kroz zadnjih, recimo, ne znam koliko, 20 godina karijere ili koliko je već sad. Ako radiš dobre stvari, stvarno ne trebaš ići po eventima, trljat se, lizat guzice drugim. Ne. Ako radiš dobre stvari, ljudi će ti se javiti zato što radiš dobre stvari. Vrlo jednostavno. Možda ću u početku i raditi s ovima što ližu dupe okolo,
ali od njih će izgubiti lovu i onda će reći nećemo više tako, idemo raditi sa ovim ljudima. I onda kad dođe do tebe i ti radiš ok, onda će opet nastavi raditi ok, pa će nekom drugom reći on ok radi i onda će opet tako i tako se raste. Samo tako se raste. PR je ok, odnosno ove stvari što se rade je ok, ali to je čisto, super mi je onaj dokumentarac od Schwarzeneggera što je rekao kao work hard and advertise. Da. Ali ne možeš advertise bez toga da imaš nešto za reći. Odnosno da si imaš to za pohvaliti ili reći. Glupo je recimo kad ja vidim neke ljude od 22, 23 godine što ok su, ali oni sad drže kako treba u životu. Gledajte, ljudi treba... Šta ti znam? Mislim, ja sam bio idiot s 22. I da si malo pametniji, još uvijek si idiot. Ja sam s 28... Po meni muškarci dođu k sebi oko 30. do 33. godine. A da? Je. Znači tad očekujem da ću napokon postati normalan. To je... Pa tu nekako, ja po sebi i po svojim prijateljima vidim, tu dođe ta neka, taj neki egzistencionalni strah, o moj Bože, ovo se stvarno događa. Kao život. Da, znači ok, život nije za frkanc, nije kao idemo haslati, grindati, ja tu stavim, nego, rekao je Chris Rock u jednom davnom stand-upu prije 15 godina, kad napuniš 30 godina, onda muškarci naprave I might get poor, kao this is not a joke, I may end up on the street. I onda te tu nekako isto malo sviđa. Bitno je isto posložiti prioritete. Kad si mlad, isto je ok, jer imaš više energije pa možeš gubiti vrijeme na neke stvari što misliš da će ti donijeti neki prosperitet, ali neće, ali kasnije se fokusiraš. Neke stvari moraš naučiti na svojoj koži. Jednostavno prođeš da takav ti posao je prodavač magle. A prije si ga popušio 4 puta i mislio ne, sad kad idemo mi u aplikaciju, to će... Ne. Evo, pa s obzirom da ovaj podcast gleda stvarno široka publika, od mlađih do starih, do poduzetnika, do onih koji će to tek postati, možda neki stand-up zvijezde, stand-up komičari, koja je tvoja poruka za kraj za njih? Nešto što ih može možda motivirati i inspirirati? Pa ovako, ja sam ultra optimističan uvijek oko budućnosti i oko ovoga što se događa u svijetu sa tehnologijom. Ja se uvijek radujem novoj tehnologiji, tako da ako išta mogu dat savjeta, odnosno ako mogu nekom pomoći, a to je da je sve bolje. Koliko god ljudi misle, ne, prije je bilo, ta nostalgija mene ne zanima. Sve je bolje. Evo recimo daću primjer, ja kad sam kretao, znači 2006. to nije bilo oglašavanje, ja sam morao isprintati jedan papir u studentskom zboru, znači u Wordu napraviti neki svoj plakat wannabe i onda sam išao u fotokopiraonu, isto od faksa, gdje sam besplatno to kopirao i onda sam išao i lijepio to po Rijeci i po fakultetima gdje sam mislio da će to ljudi vidjeti. Danas, ako imaš nešto, ti imaš i TikTok i Instagram, ti imaš oglašavanje sa $5 da te vidi. Mislim, tebe za $5 recimo vidi rič je, ne znam, 7,000 ljudi. To je nevjerojatno. Mislim, ljudi to misle, $5, to treba biti, to je nevjerojatno. To je prije 30 godina, 20, pa čak i 15 bilo nezamislivo. Tako da, cijela aparatura je jeftinija. Znači, mi imamo sad ovdje iPhone-e koji imaju brutalnu kameru. Kupiš si nekog stabilizatora preko AliExpressa. Onda evo recimo Rodecaster, ovo tu što vi imate za kontroliranje zvuka, što košta koliko? 500 eura, tako nešto. Što malo više. 700 eura. 700 eura, pa to prije nije bilo. Znači, zamisli, mi sad imamo mikrofone, cijeli ovaj setup, recimo bez kamera. Što nam je ovo? Recimo, 1.500 eura sve. Da. I vi imate kontent koji izbacujete vani. Što je nevjerojatno. I zamisli to ne samo s ovim, recimo, medija biznisom, nego sa glazbom. Zamisli da otvaraš apartmane, zamisli da radiš tvrtku sa stiroporom, zamisli da radiš nešto s čeg se ne mogu sjetiti. Evo, recimo, šah, da radiš šah. Gdje si ti prije 30 godina mogu prodati šah? Sad staviš to gore, imaš si website, napraviš si neki content, staviš oglašavanje, i ti možeš prodavati u Japan. Tebe danas ako stvaraš glazbu može neko slušati u Africi, tebe mogu te slušati u Južnoj Koreji, nije bitno. Tako da, još uz AI, pa ti je olakšan kako napisati poslovni ugovor, pa kako bi ja to trebao sastaviti, kako to oni rade. Nevjerojatna prilika i stvarno puno vam je lakše, imate puno više opcija i zato možda ste blokirani. Ali sve je bolje i sve je lakše nego prije i just go with it. Dogodit će se, samo radi dobro i to je to. Hvala ti, Ivane. Ništa. S ovim ujedno možemo zaključiti još jednu epizodu Liderova podcasta. Ponekad mi je upravo zbog ovakvih gostiju žao što ne traju malo duže od 20 minuta. Kao što znate, vidimo se svakog ponedjeljka na više manje svim društvenim mrežama. Do gledanja.